भी भल न थाए आउ आमे घर करके नहीं जाइलु इडली तरकारी खेचड़ी इत्यादि। मैंने कुआड़े आईचु कुआड़े आईचु और जिते थर देखिए हाय कहीं कुआड़े आईचु कुआड़े शिड़िड़ी शिड़िड़ी आईचु कौन खाइचु कौन खाइचु सेठी आलिसा दीदी कुरकुरे खाइला लेज बापा गोटे सी गोटे दी जगह किन खाइला सुना टिके सकाल सकाल चा पी मामना गुड मॉर्निंग ठंडा पानी बोतल ठंडा पानी हेडी आना
ଷ୍ଟେସନରୁ ମାନେ ଶିରିଡ଼ିର ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜିପ୍ସି ଯେଉଁ ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ପିଛା 150ରୁ 160ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ହେଲା। 200 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଶିରିଡ଼ିକୁ ଏଇଠୁ କିଲୋମିଟର 65 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। 65 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ହେଲା ଯେତିକି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ଇଣ୍ଟୁ 200 ଆଉ 200 160 150 ଏଇଭଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ 1300-1400 ଟଙ୍କା। 60-65 କିଲୋମିଟର 1300-1400 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଆସିବେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଆ ରେଟ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି।